Malelo mali e aho e ki mo lele i Tonga ko doa fia ke utalitali lele ki mo tolo ki ho mo ngā hiongongo mo le dio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani i he wakaiko ia ki ngāhi ulo i o ngongo. Whamo oni ane awhi ai waa whiliri waki o ea ki ngai polokala mangawe i tolua ma ai whanua wa o peki ngai kulupu ka kai whiwhine me ngai kōsiri o whakolo whilawe i me ngai ngawe ki tau i whiliri waki o ea. Whakaai kau taha o hila Tonga ai mau e sinoli ta lahi i Papua ai o kutu whaki mi ai mau anga o hila mga tu ngai mati ai o hila. Pea katoa ngai i weekend i no sila ai wike lea wha Tonga mohona ka venga koe tau hiwa koe whe onu maho i ngai a ki mo oi ai Tonga. O kuta iei pe ngahi tala noa kehe ana iangi pehe ai tau wakai ki ngahi o ngongo me he mala e oi sipoti ke o ai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakaiki iki, ko au liliani polutele. Ko au sia pia la kai eni he pole anga Tonga ai makamaile maho inga i ngahi ngawe whawhanua ki hono tau i koia e ngahi haa ko toa pe oi wheliriwa ki oi ea. Ko e hili eni e whamo oni wa a wheliriwa ki oi ea ai potu ngawe meidek ki ngahi alea baun ki ono ngawe i he polokalama ngawe e tolua o whamalomalu eni i he sino i paanga tokoni e puleanga o ku iloa koe Tonga Climate Change Fund pe TCCF o whatamua eni ki hono whaiwia i kakai e whanua oa o pe ki he tōku i kolo ke wha o mo whakahokhanga hingawe tene malawa ke matuaki aiwe sia tamaki me he whiririwaki o ea. Mahina pe koe fuafua taimi eni ke tuku ato i paanga tokoni koe ni me he sino i paanga ngāweni. Ko e polokala mani ni whahoko ia i he hoteli tano ape nei ai tonua i whaiongo ngai whaleni o ne o mai e whaiki ke taranoa ko ia ai ako lite a tau kapo. Ko e o wau ki no whamo o ni ngai alea pau ki no ngawe e polokala mangawe e tolua koe ni, nai kawat kia e kau whafofonga ngai potu ngawe e pule angai ni ihi, ngai hoa ngawe whakalakalaka, kau ngawe whakadiplomatika, ngai society civile, wa o peki ngai kulup ke kehe me tūku i kolo, kau kia e whafofonga ngai kulup ka kai whiwhine, kulup whakakolo, koe whafofonga ko slio tau tupu, me ngai kupu kehe pe, i e whakaamu ki whakailonga i kamata ono whakapaanga me sino i paanga TCCF e ngai polokalama ngāwe ko tali. Ko ngai polokalama ngāwe e tolua koe ni o ia e ngai kautaha, potu ngāwe me ngai kulup kehe pe me he tūku i kolo e wanoa, ka o ia e ngai kautaha o kua o ki e tolu mo e wha ai polokalama ngāwe o kunau ngāwe i. I ono whai ke eke o ngonga le te o Tonga ai pule lahi e potu ngāwe meidek sione a kawola. Nāne pehe, koe pāngai taha tonu miliona ne tali e komiti pule o TCCF ke whakapaanga a ke ngai ngāwe ki ngai polokalama ngāwe ni i e tau mua kotoa pe ke tau i e whiliuli waki o ea. Ka koe sino i paanga koe ni, nai whotu upe ia, i he ngahi tau pe ki mua atu, he ngahi breanga kehe, i he whakaukau ke aiha sino i paanga, i he whalota whanua, e whakawhaingofua ki he kore tokoni, me he whanki i community, koe whanki i kulupu ngā ue, me ngahi sino ngā ue pehe, i he community, ke te naulama ke ngā ue, ha whanki project ki poka whanki i tau mua ngā ue, poka polokalama i he tuku i kolo, koe tuku i motu, pia me ngahi siasi, koe youth, koe kulupu kakai whewhine, ngahi tapa kehe e angai tau nofa whanua. Ke nau whakahoka ngahi project e aonga ki he nau nofo i he ngahi community, pia tokoni ki he tau whenga koe ni ke tau i o e ngahi nunua tamaki o e whiririwaka e ea. Pea whakotua e whakaukau koe ni, i he uhinga pe a e pureanga, koe ngahi sino ngā uen, pe ngahi wheitu uen e malama ke nau tokonia e pureanga i he ngahi programa mo e whotutu ngā ue whawhonua ki hono tau i e whiririwaki. Ai ea mohono nunua kovi ke hanga e tau nofa. Pea koe whaunga koe he taimini o koe e whaunga ku ngāwe i loto. Ai kau ngāwe ke sio koe haha ki i konga o e paanga koe ni e lava o invest pe tuku i hangahi wheitu ke whakatupu mai pe hapaanga ke whoku mai ki loto.
o kau fok pa mai pure anga ia tu ne lao ai kisnoi pangko ini ko kuai ai contribution ne pa ko tokon pure anga ke sinoi pangko ne tau ko to ape tok tanak ke ngai fono ke fatongi mo tuan mo ginau tor ngau tonga gina ai tare kita ke priruia ka ia no tonga e kisnoi pangko ni ko mau to me ai ko faka hoko ko tala no pa ngai fono fengau aki motonga na malawa ke nau tokoni mai o mi hapanga ke nofo he gifo sino I paanga ko ni patok fai ke ngawe Ia ene pehe, nā ne whakalotolahi ai heni ki kakai e whanua tau te whito kia ngai kolupu kakai whiwhine ko tau tupu pe koe kolo ke nau whengau e aki iho no langa ha kolo ku tu uloa pea ke nau mateu ko toa pe kia whaahinga whatamaki e hoko I e kaha u. Ko e palani ngawe ko na tari he komit pure ai sinoi paanga ko ni ko e au mai ki he aho ni na feunga me paanga e me ofi pe ki he ova I he wanima Tonga wanima miliona ai paanga ne o si o mai ki he sinoi paanga ko ni pe na skamata mai pe no ngahi ngau ki mo I he tokoni he ngahi hange ko me ke tankeva I ko ngahi ala me pe ka ko ne au mai ki aho ni ko e na tari he komit pure ai pacheti ko e paanga tahatolu Tonga miliona tahatolu miliona Tonga ke fai ake ngau e ko ni ko no tuku atu ki ngahi project I foi tau e ua pa ku la vai o atu ai ngahi project ko ni ki he foi project e tolua ko ni o lava saine be ngahi sino ngau e wanoa ko ni ahoni ke nau kamata no whakahoko e ngau e ko ia pea koe toe ngā o ku malona e tāpuni he whakausiga mahinani ai konga hono ua hono tuua ke atuke ke o mai ha ngahi project ki ke nofo pei loto he budget ko ni me tātolu Tonga miliona ke whai ake ngau he whai tau e ua ko ni ke ngahi project e o mai O whaafuafua ke lawa I paanga I wanima miliona o ku tānaki I sino I paanga tokoni koe ni. Ai aku kei whainga maali e pē maa kakai o whanua ke nau whakahua tuha nau ngahi kole ke polokalama ngā weni. Mo whie mao ke kaunga tonu ke no tau e nunua kovi a whirili waki o ea. Pea koe whakaukau e resisita mai pē ai ngahi kautaha ki he whan koe ni ai ka ngahi kautaha o koe hona uiwi malawa whaka e kau ngāue te moyanga e nau whotutu ai ki whaunga o e ngahi kautaha ko ia te nau lava I he nau tu whakalao mo e nau uiwi ngāue ke nau lava o whakahoko rere u projeki ke lava rere pe ikai ngatai o nau lava whau e ripoti whakapaanga mo ngahi ripoti ke he kotoa pe I he ola o e ngahi project ko ia ke whakafoki mai ke pot ngawe ba mai bure anga ke lava ke tau tariui ake I hono whau ai report whakalukufua ki he ngahi whonua unau tokoni mai ko e paanga te whito I he sino I paanga ko ni ko tokoni mai ngahi whonua muri ko tokoni lahi taha he taimini ko nusila na ene o mai ai konga lahi tau pehe ko e pesetia e walunoa o sin ai paanga ko ku kamata ake ngau ko ni pe tokoni mai pe mo UNDP ko ko Britania UK pe mo ngahi fonua ke pe E tāpuni e whainga maali e ke konga hono ua ngai polokalama ngāwe kole ke tokoni koe ni whaafuafua ki wha o singa pe o mahinani. Kai kehe, nā te tāwai mo hae whie ngai kulupu kai whiwhine ne nau tā I maali e whainga maali e ni pe ke ngai kolo e ni ihi koe uhi ko whakaamu ke whakaivia e nau ngai ngāwe me he tūkui kolo I he mahino e te kon lahi e ke ngai ngāwe whawhonua a Tongani ke ono tau I ngai haa kotoa pe me he wheliuli waki oe ea. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga ko auritea tau kapo. Ko hika lahi e lau lea mo I te whia maali ai kakai tō lahi e whanua o tau te whito eni ki Tongatapu ni, ko hika tō matemati ko ia ai mauanga uhi la I he wikeni, ne whahoko ia ne awhi e whakataha maki he eni kautaha uhi la Tonga, mo I kau whaiongo ngoi whakaamu ke whamala ala o whlawe I moi kawengani ai ane nau whakahai o kumatu unga matemati ko eni ai mauanga uhi la, me e mau se no le ita lahi I popua, ai oku ne tu whaki me ai mau anga uhila
ki he kau mau uhila ko toa peo Tongatapu ni. Senolita to i vai mo i whakaiki. Ia whatahama ke he kau whaiongongo me kau taha uhila tonga aneawhi, ne whakahae to konsea poate whatahataha uhila mo e veve mo e vai, o ku mga tuunga tamate ia to ngahi uhila i he koloni i Tongatapu ni, koe uhi koe mau e senolita lahi i popua, ai e kune tufaki mai ai mau anga uhila. I he ene pehe koe tamate i whakongokonga atu e ngahi kolo i he aho takitaha, koe whakatau mua ke whakamaa e uta uhila, o whatatau ki he kime a ngāu e kulolotonga tufaki atu aki ai mau anga uhila i he lolotonga ni. Nei kamata ahano whakatoa ngai ai mau ai senole i talahi i he toapule lulu mo e whalai te wike ko osi, penei pāwai ke kamata ahano tamate i atu e ngahi mau anga uhila i e ngahi kolo e ni ihi tālu mei he tokona ki. Lolotonga e nina e whamala ala i pule lahi le ole e kautaha uhila tonga ni ko las whanua ke he mea totonu na e hoko ke he senole i talahi ko e ni. Ne iai pe ai ngahi alam i he pe koe whailonga i he misini nai hoko ia i he tuapule lulu mo e whalai te wike kua osi pe makatunga me ai hono tamte e misini o mawai e whangi kongkonga ko mahino ko nai whima o ke whai e ngā au e ki ai pe koe ngā au e nai whakahoko ki ai me whekau aki pe mo hono whenga ke fufuru mo to e efu mo ngahi uri mo ngahi mea pehe me he ukongokonga ko ia. Nē lava kakato ngā au e ko ia, pia hiri ange hono whakamāwopo ngā au e ko ia, pia whakamu ui koe ai misini. Nai whatonga he kau ngā au e, o to iai whakailonga, pia koe alarm, me he control system koe o e misini, pia to e mahino e ukiai mo e palopare ma fo'o o ku asi. Whe koe hono tamte e misini, o whai hono whakatotolo ai palopare ma koe ni, o ku mao hake, i loto i he misini o ki ai connector rod pe koe bearing ke connector rod ko ia ko heke ia ku keketo e tu mau ai bearing ko ia makatunga me ai ai tutu ni ke taofi ono to whakarere misini ko uhi hoko atu hono ngawe aki e to ia e paropale malahi ange e malava ke hoko. Koe huka kei whai ngai whawawāwe ki he senole ita koe ni kua mau, ko whututua e kautaha uhila atonga e polo kalama tā mate uhila whakamaa auta. Ko wahe ia ngahi kole ni ihi i he taimi aho, pia moi taimi po uri ke tamte i whakataimi atu e nau mau anga uhila. Nei pehe e whanua, koe ngawe lahi e ni ke kautaha uhila atonga i hano siofi mo whika i e tā mate uhila whakamaa, koe uhi kua pau ke nau whika e whakatatau ki heivi malawa e uhila, pe malawa ke whafo'o mei hela a moi havili. Nei toi pehe e whanua, ne ongo o kostuku atu a hano whakataim te pile i ngahi kolo ke tamte i atuai ai uhila, ka e kei malawa pe ke tamate i ai uhila pe i kai ke tamate i. O kumatunga e ni mei he tuu ai ea o ka pau e lelei ai havili mo la a, e i kai ke tamate i ai uhila. Ka o kostuku toka mua atu pe ai ngahi whakatoka ngā ki ngahi kolo takitaha, ko ha toka teu ki mua. Ko e taru me aho toko naki, hange ko e aku whakahoko atu e sea au puate, o ku mau whai ai ngai whanongonongo ke whaasisi e uta, i he taimi e ni ihi o ka pau e whie mau, whakatatau ki he tuunga wiai ea, whakatatau ki he lahi ko ia ai whie mau uhila, me he kau mau uhila, pea o kiai pe ai wheinga ke hoko atu, ahono kei whanongonongo, mo whakahoko kei taimi, ai ngahi whie mau ko ia ke lawa ke whaiha whetoko ni aki, pea moha matiu teu i he tapa kotoa pe. Hango na lawa kia e sea, o ki ai whoki ai polo kalama, tu mau, ko whaihono whoko tūtu, pea koe na bo tufaki atu, ai meihe moni te pe ki he sāpate, o kia e ngahi wheitu e ni ihi, ko whai ai palani o ka pau e whie mau e tamte i whakataimi atu ko mō mauanga uhila. O hange pe ko ia ko mō siohi whoki ai, o ku whai pe ai wheinga ke tu mau i he ngahi elia pe ko ia.
ka o ia pe mo e taimi e taha e lawa pe ke lelei pe feunga pe ai mawanga iwi me hela a mo e havili ke lawa ke whakakato mo whiao katoa ngai whi mau pe o ia pe mo e taimi e taha e sisi iai pe ai whi mau lewa ke whai ono wha sisi koe ai uka ai a koe ngā welahi o ku mau whai taimi niko no whenga pe ke siofi ai ngahi tuunga gogi ai ai ea ke lawa ke whakafuafua ke i taimi pe o whi mau ke taante i pe i kai Kai ke he o ku iai whafofua e kakato i ngā oe whalelei ko ni ke senorita lahi i wike kaha o, pia whoki lewa e hui la o lo i hea ngā mahi ni. O ku mahina o ku lele whakataha i pē mohana whakatua e ngos senorita tu whak uhila wha o e ua, pia e to kakato whakataha pē mo i ngāhi ai senorita lahi. Kua whakaila mo tau hipili so ni Humanitarian le Tonga ta o whani ma eni i Amerika ko a fuhia ma siu mana tau ki ngahi hia ma mawha whilawe i mo i whakapo, hiriangi e maloloi ma tāpu le Tonga ta o taha walu ko vilisoni angi lau, pea i he tunga whakatu tāmaki hato koua i hano whanai. Nei hoko e ni lorotonga i o wau putuha family Tonga i Gurns, Utah, i e whiawhi mōni te, ai ako aniawhi he teima Tonga ni, ai ane whataha tuki ai ni ihi tō lahi e kāinga Tonga i he Eliani, o whahoko i he whaleloto e siasi o sisukala iso e kaumani o ni ngai ao ki muini i Gurns, Utah. Li te atau kapo mo e whakaiki iki. E whamatala ko tuku hake i ngai kau taha ngongo whaloto whanua i Amerika. Pehe me kau polisi ne nau osma o pea whetu taki me he ni ihi ne nau kāwatu ki he putu, ko ui tokoni o pehe hange ka hoko hapalopare maa. Nai tari uia ki hene kau polisi o nau whanongoa i le o e pae mea whana me he elia ni whakahoko ai e putu. O nau whakaofi atu o whakatoka ngai ai pekia o kune tokoto mai hafo i hala i tua pe i he putu ne nau iai. Pea whaihono lelea ki iki whare mahaki ka, nā ni malolo ai pe. Ko toko ua ku lawea, nei kaukia i tala vouta o tā fitu, koe whohaia o whakailoa kua puke o whakailo ki he hiani. I e mahino me ngai whakamantala, nei oangi e he tamai e mea whana ki hono whoha, ke whanai aki ai pekia. Nei kai malawa ke tukuange mai hi ngoa e whoha koe ni, koe uhi ko ene tausi i. Pehe e kau polisi, koe whātu tā makoi ni, nei hoko ia, makatuunga miha wāwā kovi i e wā oha whāmiri kehe e ua. I he lolotonga ni, ko o spuke o tauhi matapure ta o whāni mako e ni. Kako ke hoko atu pea e whakatotolo e kau polisi i he whainga ke whakatotoloi, peo i ainaha kaunga ki hene ngai kulupu whaihia. Ka, o ku nau tui makatuunga me ngai whamatala, ko nau malawa tāna ki he lolotonga ni, ko tupu pe e nia me ha whetae mahino aki i hawā o haongo whāmili. Kai kehe, ko e oua uputu ne whakahoko, ko matapure tonga ia ne malolo me hano whanai i a whakatū tāmaki kehe ia ne hoko i a pausa i Riverton e a whitupe o e mahina ni. Mai ngonga le teo me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Neo ngai whainga taa mo e mohu pole ngahi ngāo e tokoni i he taimi o whakatamaki. Ka ku kei tū pāka kanto pe ai Society Kolo Skula Tonga, ke whakahoko e nau ngāo e koe taliu i ka kato ki he whanua i he laini mua. I hana tu whātu ha tokoni whawawe i ngahi taimi o kuhoko ai ha whakatamaki i whaina tula. Ko e mahu inga ia o e ahoni ai au whamanatua whamamanilahi i ahoni ai ni ihi koe au kutuku pāka kato i nā mo ui, pe kalu se whai ke toko nia e whakarakalaka o e mo ui hakakai kehe, pe toko nia ki nā tōru e taimi e whakatamaki, ai au iloa koe World Humanitarian Day, senoli tato i vai mo i whakaiki iki. I e whaikeke ngonga li te o Tonga, me skeli tāri se ni ale Society Kolo Skula a Tonga, si one tā mo i whalau nāni pehe. Ko e aho maho inga e ni ke whakamaho inga e ni ihi o pole i nau mo ui, ke nau whakahoko e ngau e ulaki toko ni. I he taimi o ku hoko i ha whatamaki whaina tōla, pe he ki ha taimi whi e mao ha tokon whawawawe ki ha kau whinga tā ia. Ko e na tūlai ngau e koe ni o ku taliwi ka kato a e nau taimi ki he ui o ka hoko ha whatamaki whaina tōla, ko e taimi e ni o whainga tā ai ke nau whili, ke li a ke e nau whāmili i api i he taimi whatamaki, ka e o pe ato e nau tokoni ki he kakai whalukufua e whanua, pe e kohani ihi o whema o vivili ha tokoni.
Koe ngāwe mo koe ni ki ha Tongatapu Humanitarian. Koe ki Kostolawa e Totongi kotoa abina utolo whae ngāwe. Nāi ko mātou kun mātou koe ni. Ki ko ngapea kotongi. Pea ko tokolahi tahai ako i mamani ko alupua. Toki ai kau ngai ofa e te tapitu miliona e mamani ko alupua kau e tano Tongan. Kuna utoru uia kuna poesia e ngai ngapa patongi o tami koe ko hawa. Ato maha whakatamak. Toki na utoru ia ku pau ia api ke mau. Pau ke heni he hoa e wapa i mu ai i he teke kuni ngau. Tato te white pau, kau ko sia whai ngā mea. Uri ake api pau ke mumu ngā ke tewe ngā tokon, ka kina utoru ke o puu, ke mau viviri ko ia. Ka kutila ke ahon, ke tahai ngā a mawinga, ka utoru ko ni ka satongia, ke na mau komana tua, ka ngata e whuki ai whuki wa mesti ka kaina e more nā upuhui, i ngā watamaki ko konu hoko ka ngā tula, ke ngā mea konu watupe tangata, ka ku waipe no manatua ka utoru, i mau e motuani, ka lukua i maman kotoa, mau toa kina si kan kakai ngā o whaki nā tō ke hutu ia e ngā utu ka Humanitarian ko toa pe maman. Nei te pētau mai whola o i kai ko Tongani pe o whamanatua ai aho maho i ngani, ka ko kau mai mo i ngai whanua lahi o mamani. Nei whamala ala tau mai whola o ke ngau e te whito o ngā whakahoko i he taimi whima o toko ni. Pētau waki ngau tōna tātou mau Tongatapu nau ko toa pe ki mo ai ka to ma plata mat ko ko me ka to no ka mata pe me ko ki ma pa ki na pu peta hai mau to pa to mi mo Tongatapu yo se ma nga ka ta ma ki ko na ku pa peta ho ke me ko ko no ko mai ai na chau ki ko mai wa tu ko la ta ko nga i pa de vela ko no mau e a pi na chau ko to ko na to ki ai Latu skula, ke toko nia ko na to ke ko angai ko ia ka ko mana tua ke toko nia ha tangata na pute ma vivi eta hai ai te au ga ha ma wi ka ke ma ko mana tua ai na ko no ko ka ha ko i na man ko ko ne mo ku ro tongan ko to mai ai la i tenta tau pe mo ki vai do ma ko dia ko bapau i o ku de pe o ta tonga pa to pe kan ta O ku mahino o kia ngahi ko whikau a ki Tongan o kuna ngai whapatoni he taimi hokai whatamak whaina tula ma ai kakai o e whanua. I he taumu a pe ke te leleanga e tuunga o i mo ui e kakai ai au kau ki heni ai o ofisi toka ngai kina e ala hoko ha whatamaki pe NTRMO. So sa e kloskula a Tonga, kau tau ene awhio, potunga e tamate awhi mo i ngahi kupu kehe pe. E he lolotonga hano kātoa ngā i no sila i wikeni e wike lea whātonga, o ku wowo ai e kakai tonga tō lahi i he tapa ki he peo e ngahi ngawe anga kunau i ai i tō pule anga, ke o hika whenga ke whamau inga mo wha ilonga i hono kātoa ngā i o wike lea whātonga mo hono ka winga, ko e tau hiva, ko e whe unu maho inga ia ki he mo ui ai tonga. Ko e whakaiki ki ko ia o ngāhi kātoa ngā koinio ku whai ino sila i ono kātoa ngā i e wike lea whakatonga mō li te a tau kapo. I e lipo te ale te o whawahapore anga Nusila, ko whakaamu no whakahoko Nusila i polo kalamani ke kātoa ngā ia i e lea, tupu anga mo e maho inga e matakari ke he kehe kotoa pe oku i Nusila o kau ki ai ai kakai tonga. Ko e tokanga, ke puke mo whakamahu i ngā i pe e ulunganga mo e lea whakatonga, ne ongo ai pe e nau nofo i e whanua muli. I e ene pehe, ne kamata pe mi he sāpate o a umai ki a honi, a hono tuku hake he mitia wha sosiale e ngai vitio, o hai a hono whakailonga i he tokolahi i muli, ai mau inga o e wike lea whakatonga. Pea ko ikai ke ngata pe i hono whamamawhai mai mi he whānau ako mo e tōu tupu o Nusila, ka ko veke eni me kau taha whewhalau aki whakawahapure anga ea Nusila i hono katoa ngai o i wike ni, lolo tonga e nau whalau mai ki Tonga ni.
I ata ko tuku hake mi tia wha sosiale, ni haa e whalau waka mai kau taha ea nusila ki Tongani. O whakatoka ngā e ko toa kau ngāwe i he wakapuna, me he pai late, mohono tokoni, o a o ke kau se tuata wakapuna a e naurea whakatonga, o tau kawe e mahu inga oilea, ulunganga whakatonga, we nau pole pole aki ho nau tonga. Nei kau ki he ni mono whakahoko e nau whaiwa koe tau o lunga. Koe konga e nau whenga ki katoanga i wikeni i he mahino, ko hiwa whakatonga ai whiunu mahu inga ki he mo ui ai tonga. Lolo tonga e ni, o kau whakataha me kau tarawhi kau lahi i ngai ofisi whakadiplometika i tonga ni, i hono katoa ngai ai wikeni, i e mahu inga ke tiki nau tolo e lea me ulunganga whakatonga. Mahino pe koe tau lahi e ni no whahoko i Nusila e polo kalamani, koe konga e nau pou mo no teke e mahu inga e tupuanga mo tuk whakaholo e kakai Pasifiki i Nusila. Mā ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri i tea tau kapo. Ka tau toi wakayangi peheni ki ngāhi ulo i o ngongo. Whamo oni ane awhi ai waa whiliriwanki o ea ki a ngai polo kalamangawe i tolua ma ai whunua. Wa o peki ngai kulupu kakai whiwhine me ngai kōsili o whakolo, whilawe me ngai ngāwe ki tau i whiliriwanki o ea. Whakahai kau taha uhi Tonga ai mau e sinoli i ta lahi i popua, ai o kutu whaki mi ai mau anga uhi la mga tu ngai mati ai uhi la. Pea katoa ngai i weekend i Nusila ai wiki lea whatonga mohona ka venga koe tau hiwa koe whiunu maho i ngai ki he mo ui ai tonga. Mo e ka katoa i pēia o ngā hiongongo mo le dio kai o ai televisione tonga ki howani mo i whakaamu ne au taki ko toa atu pēia ki loto whale ko toa pē. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, Tonga marks major climate action milestone with signing of 32 TCCF project agreements. 18-year-old Tongan man killed and 2 others injured following shooting at Tongan funeral in Cairns, United States. And Tonga Power Limited has revealed that the main generator at Papua, which supplies electricity from there, has been damaged. We'll have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather updates. Now for the stories in details, I'm Sanolita Tuivai. The government of Tonga has marked a significant milestone in national climate action, following the official signing of 32 project implementation agreements under the first funding cycle of the Tonga Climate Change Fund, or TCCF. The agreements were signed by Climate Change Division of MADEC with the 32 successful accredited entities following commencing the implementations of the first project finance through the fund. Lydia Taukapo was there and filed this report. The projects are aimed at strengthening climate resilience, sustainable livelihoods, environmental protection and community preparedness across Tonga. The signing ceremony brought together representatives from government, development partners, diplomatic missions, civil society organizations and other stakeholders, marking the beginning of the first project financed through the TCCF. The Tonga Climate Change Fund was established under the Tonga Climate Change Fund Act 2021 as Tonga's national climate financing mechanism to mobilize and manage resources from national, regional and international sources. The fund supports climate change adaptation, mitigation, disaster risk reduction and resilient building initiatives throughout the kingdom. Following the completion of the first funding cycle, the TCCF Management Committee approved 32 projects representing the fund's first investments. The Chief Executive Officer of MADEC, Sione Akauola, said the significance of the event went beyond the signing itself, noting that it shows the fund is now operational and communities are beginning to benefit from it. Akauola also encouraged continued collaboration between government, accredited entities, development partners and stakeholders to strengthen climate resilience across Tonga.
The government of Tonga also continues to contribute to the fund, reflecting its commitment to establishing a sustainable, nationally managed mechanism that directs climate finance towards national and community priorities. With the signing of the 32 project implementation agreements, the successful accredited entities are now positioned to begin implementation, marking a new chapter for the Tonga Climate Change Fund. The government has congratulated all 32 beneficiaries and says it looks forward to seeing the investments translated into practical, locally led actions and strengthen resilience and deliver tangible benefit to communities throughout Tonga. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Tongatapu. There has been a great deal of discussions and dissatisfaction among the people of the country over the repeated power outage this week. The Tonga Power Limited has now revealed the reason for that repeated outage is because of the generator in Papua has been damaged. Let's take a look. A press conference with the Tonga Power Limited yesterday. The Deputy Chair of the Utilities Board, Stiotame Nakau, says that the reason for the power being switched off in some villages here in Tongatapu is the damage to the main generator at Papua, which supplies the electricity. This means that power is being switched off in different villages each day as a way of reducing the electrical load, according to the limited generating capacity currently available to supply electricity. The damage to the main generator was first identified on Thursday and Friday of last week, and as of a result, it became necessary to begin switching off electricity supplies in some communities from Saturday. During this time, the acting CEO of the Tonga Power Limited, Nicolas Sifonua, explained what exactly happened to the main generator. Because urgent work is still being carried out on the main generator, Tonga Power Limited has arranged a rolling load shedding program. Some communities or villages have been allocated daytime and nighttime periods when their power will be temporarily switched off. Fonua said this is a major task for Tonga Power Limited as it has to monitor and calculate the load shedding according to the amount of electricity that can currently be generated from renewable energy such as solar and wind. Fonua also said that although a schedule have already been issued showing the villages where electricity will be switched off, the power may still either be switched off or remain on. This depends on the weather condition. If the wind and sun are good, the power may not need to be switched off. However, advance warning have already been issued to the villages so they can be prepared beforehand. However, it is estimated that the repair work on the main generator will be completed next week, after which electricity supply will return to normal. As 18-year-old boy has been killed and 2 others critically injured following a shooting at a Tongan funeral at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Meeting House in Cairns, United States yesterday. Litea Tongatapu with more. A Tongan father was taken into custody following the shooting after allegedly providing his son with the gun reportedly used in the deadly incident. According to information released by local media in the United States, one of the injured is the accused man's 17-year-old son, who remains in critical condition at hospital. Police officers were already at the scene ahead of the funeral when they heard gunshots coming from the church. Authorities arrested 45-year-old Afuhia Masiu Manatau, who reportedly faces 1 count of murder and 1 count of felony discharge of a firearm. Police allege he provided his son with the firearm used in the shooting that killed the 18-year-old victim, identified as Angilau. The 17-year-old suspect has not been identified because of his age. Police say the shooting appears to have stemmed from an ongoing dispute between 2 families. Detectives are also investigating whether gang involvement may have been a factor. Although police reiterated that they believe the incident was connected to the dispute between the 2 families.
While police have not confirmed those details, a flyer circulating online says the funeral was for a 23-year-old Tongan man who was killed in a shooting at a Riverton gas station during the first week of this month. The investigation remains ongoing. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. Despite the difficulties and challenges involved in humanitarian work during times of natural disasters, the Tonga Red Cross Society remains fully committed to its role as a first responder, providing emergency assistance to communities affected by natural disaster. World Humanitarian Day is observed today to recognize and honor people who dedicated themselves and make sacrifices to improve the lives of others. Let's take a look. Speaking to Radio Tonga News, the Secretary General of the Tonga Red Cross Society, Paula, said, "Today is an important opportunity to recognize those who put their lives at risk to provide first aid and emergency assistance when natural disasters occur and when people are in urgent need of help." He said the nature of humanitarian work requires responders to be fully on call whenever a disaster occurs. This can be challenging as responders may have to leave their own families at home during times of disasters in order to provide assistance to communities across the country, as well as individuals who are in urgent need of help. Paula also noted that Tonga is not only country observing World Humanitarian Day. In Tonga, there are several agencies specifically responsible for responding when natural disasters occur, with the aim of protecting communities and improving the well-being of the people. These include the Natural Disaster Risk Management Office, or NDRMO, the Tonga Red Cross Society, His Majesty Armed Forces, and Fire and Emergency Services. And New Zealand is celebrating Tonga Language Week this week, with societies, organizations and businesses coming together to promote and celebrate the Tongan language and culture. This year's theme is "Our Music is a Vital Strand of Our Tongan Culture." Lida Tongatapu again with more. The celebration is part of New Zealand's Pacific Language Week's series and supports efforts to sustain and revitalize heritage and indigenous languages. Tongan Language Week is an opportunity to highlight the importance and value of the Tongan language, particularly for Tongan communities living in New Zealand. Since Sunday, videos have been shared across social media showing people in New Zealand and overseas recognizing and celebrating the importance of Tongan Language Week. The celebrations have also been embraced by Air New Zealand, with one of its flights traveling to Tonga joining in the celebrations. In a video shared on social media, the entire flight crew, from the pilot and co-pilot to the cabin crew, all of whom are Tongan, introduced themselves in the Tongan language and spoke about the importance of their language, culture, and pride in being Tongan. The crew also performed a Tongan traditional dance as part of their celebration of the week. Meanwhile, diplomatic representatives from various embassies and diplomatic offices in Tonga are also joining the celebration, recognizing the importance of the Tongan language and culture. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Tonga marks major climate action milestone with signing of 32 TCCF project agreements. 18-year-old Tongan man killed and 2 others injured following shooting at Tongan funeral in Cairns, United States. And Tonga Power Limited has revealed that the main generator at Papua, which supplies electricity from there, has been damaged. And that's it for tonight. Thank you for your company. I'm Senolita Tuivai. Good evening.